ایرو هزن اولکاریا هندرین دوسیه که پرگران و خطر بلاف کر که تیده هندک راستین و شارتی هاتنه اشکره کر. سرناوه و دادمندی نای پاشگوه کرن و هونه نفلتن. بحثا که دکه بحثا وان کسین که دنوا هزن اولکاریه دنه و ارکن خواه برنگه کی شاش بکارتینن. جارا دی ما دوسیک بوره بپار بکر و جاره اب دوسیا پرگرانتره چمکی کسین که دسته وان دوی گندلیه دهنه سربازن بریوبرن که دنوا هزن اولکاریه ده جه خو گردنه. و اینن چند کسا هون دبینن نها بینر نجا دوسیا وان کسان مادین هجبره. یعنی اف کسین که هون وان دبینن هم ریوبر هم اندامن بشا دج نارکوتیک ین هزن اولکاریه هندورینن. وان کسان چی کرنه؟ هنان جوان چونه مادین هجبر وکی کریستال مینا گرتنه هندک جه جبو خواه وقتاندنه چونه برنگه کی جدا فروتنه و پرین وی خستنه بریکا خوده. اف بشک. یا دویمین هنانجی چونه ارکن خواه برنگه کی شاش بکار آنینه گفل هندک کسان خوارنه. وکی مینات هندک وینه ده تلفونا کسا کی ده دیتنه گفل خوارنه گوتنه اگر تب مره کار نکه یانجی تب بازرگانیه بمره نکه امی وان وینه یان بلاوکن و ایدی تشهیر بکن. هنانجی چونه پرج خزینه آسایش درخستنه و به راپورن سخته راپورن قلب به وی آوایی دوسیا جسر خواه وندا کرنه. اف کسن ام بحثا واندکن ریوبرن سربازن و همجی اندامن ده ناوا هزن اولکاریه ده جه خواه گرتنه آسایش ایرو مکرهاتن وان بلاف کرنه هر یکی چی کریه به چی رنگی اف گندلی کریه ام به هبره لی تماشا بکن. Ama bir kilo jüve maddeler ki şerbi xıstımınardı. Kilo kristal bu şerbi xıstımınar dis evde kilo hazır kirbun ve fegran navende jüvade kilo bu. Kilo jüve madde frut 5000 ani 4000 دان 1000 جرم. عدد و 120000 حب شوات ده. کیسه مینادا bu aliki bu kیسه داری aliki. أو كسايا أمدا سلطان أو بر أو جبر جو أزي $15,000 بدو. بعدها بفترة 4-5 أيام أجى لعندي هبال شيخ إدارة مكافحة المخدرات قال لي تشيل منه كيلو وتحطهم بداله شبة وسكر نبات. اشترينا 4 كيلو كريستال هبو الجمع مو ملفات هبو الويدا ديسا شبة خستو نارد وكيلو كريستال جرا كربو أو جي 5000 آني 4000 دامة 1000 شوار. طلبت المواد من المركز وأعطيته كمان لشخص بمنطقة الجنوب اسمه عبد الرحمن العيادة $5000 شلتهم أعطيتهم لشيخ أبا الشيخ أعطاني منهم $1000 وبسام عضو عنا مكافحة المخدرات بالرقة بعت لي على الواتساب 3-4 بواريد صور بواريد مسدسين. ايش هذول؟ قال هذول شوف لي بيع لهم. شكل حشيشه شوات اساسيه من رقايم ام جي شوات ساكنين من دما ماده ثلاث تكل ماده دات خستن شيخو اجن قوم دشت لي حشيشه دي اشتري دان شيخو برجبو وغ وي مثلا دمانچه وال نج الشيخ را دمانچه بر هديه جبو مثلا تريد مز كدم كارم مخدرات از علم تعاطي مخدرات ويروك يرجع زورم قرتين مثلا بباري كارم او وابو الحسن زين مركزي تشوف وهنا تبرا قشي تخستي ليست بري جمن سولد بشكل برنامج جميكسن تبري جميم وباسا برنامج يكسن جمن تليفون ده سيم قبط ولا سولد مثلا بهر اكسل جيمسي الكل سرتنا يعني برانايا تكشانتنش خاصي ميزانا بود او برانايا او سوتي هاني حسب بك او اضافه بك السر ليس انه من ابليه ودرابور جديد مسر ليس برانايا اشتك هاتم داني طبعا موبايل جيب جنبها ابو مبالغ الجم حسن سيمنا 1000 دفعه بقول شنو هالشاد بيت حطها مع الوزا ومشي دفترك بجوا دفتر مع 1000 وبيسد تقريبا ما انا هاب 1000 بيشار مع 1000 بيست بيزير كريم وقادر نسوي مصروف يا اخوي شخصي وغيري واجب كمال حسن تفارين مزور جدا يجبو بري زيادات القلب هون قدري وينا $8,900 طبعا او برانا جي دام مكار ذكر سر ملفه كي فرضنا او ملفه هاني
ما 10,000 خاصان بموجود ملفي هاني 1600 دولار عم بيجي ما خشك بودي ملفي هاني ده طبعا رابور مدى داني 10,000 او 900 دهات دان مدى آلي. حطيت قدامه مواد وصورته، يعني مشان بالايام اذا ما يجيب شغل اقول له انه هذول البضاعه لك واسجنك. وفي فيديو كمان كان بتليفونه له لحبيبته وصاحبته او خطيبته يبوسوا بعض، وفي صور كان ثانيه. سحبنا هذا الفيديو قلنا له هذا راح نوصله لاهل البنت اذا ما تشتغل معنا، وعدنا كان الشغل انه راح يسلمنا ملفات. ما دميده ايبادات جي القلمه هبون او ايبادات جي دماز محتاج برامج خور ايبادات بفروت انايا طبعا ابانا اف غراض انايا ما القل هوالي خو دانين طبعا هني قطعي اثري القلمه هبون وقطعنايا من الجنب احتفاظ بيكرن از نام مش يغمز جوهر حجان